PhilHealth, panigobra ning masaleseng sistema king pamandake panulo kareng barangay health centers. King mega na pa PhilHealth Pulse 2025 o promoting UHC through linkage, synergy and engagement, layo na ning meging diskusyoning pasik na ning implementasyon na ning Universal Healthcare Law o UHC king Central Luzon, king pamisan metong daring alialiwang sektor keti. Many munaya in PhilHealth na isulong ing mas malawak ka access kareng serbisyong medikal at pasik na ning kapasidad daring LGUs, ospital at taliwa pang ahensya para king serbisyong pangkabulasan. Agpang kang Dr. Corazon Flores, Regional Director ning Central Luzon Center for Health Development, makatutok kya ing Central Luzon UHC Integration Site king pamamye panteng access kareng serbisyong medikal kabang poprotektahan ding kabalen king maragula gastos medikal. Sapat a supply ning panulo at gamit medikal ing metong kareng api-sabi king forum. Sinigurado na rin ning PhilHealth na apatupadi nga lang masaya nga panulo at may-expire a panulo king balang barangay health centers. Metong king makaplanong panigobran ing masaleseng sistema ning transport, monitoring at disposal daring panulo. Tutukan niya naman pansining pamanyamasan kareng proseso at transaksyon kareng ahensya ning gobyerno bang mas mapabilis ing serbisyo kareng kabalen. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.